dukomeje kwifuriza kugira intangiriro nziza cyane za weekend. Amakuru yacu reka tuhere rero mu ikipe ya Manchester United ku musore Jadon Sancho. Jadon Sancho muzi aho ibintu bihagaze, aho bigeze aka kanya, mwese update muzi aho zihagaze. Kugeza kuri ngubu Dortmund ihagaze ahandi ni kuri miliyoni 108 z'amapaundi, arizo 120 z'amayero, akaba arizo bahagazeho ko United igomba kwishyura kugira ngo ibone Jadon Sancho. Bashyizeho deadline irarangira ku itariki 10 z'ukwezi kwa 8. Bakomeza gutegereza United kugeza kuri ngubu, hasigaye rero iminsi mikeya mercato ikarangira. Mu by'ukuri mo turabara iminsi 10 ubu ngubu. Ku makuru rero agezweho yo ku munsi w'ejo nimugoroba, akaba yaratangiye bavuga ko United mu by'ukuri ishobora kuba igiye gutanga bid mu ikipe ya Borussia Dortmund ya nyuma, ariko mu gitondo ikinyamakuru Daily Express nyine mwagiye mukurikira preview ya ma e-paper twakoze kare, akaba twabivuzeho rero ibya Jadon Sancho yuko United igiye gutanga miliyoni 75, hanyuma igashyiraho n'ama add-ons ya miliyoni 15, byose hamwe bigafunga miliyoni 90. Iyi deal rero birasa nkaho ishobora gucamo kubera iki? Bikurikije abaripota mu gihugu cy'Ubwongereza nkurikirana mu kanya kashize, hari James Cooper, amwe mu bagabo bakurikirana cyane ikipe ya Man United rero kuri Sky Sport, niho zivuga ko bishoboka yuko United yabona Jadon Sancho kuko aracyari number 1 target yabo muri isama. Nuko kuri liste yabo haracyariho nimero 1 Jadon Sancho. Nubwo abandi bose wo baguzeho hasi Donny van de Beek n'abandi bazakurikiraho nyuma, ibyo ngibyo twese turabizi yuko target number 1 mu ikipe ya United ari Jadon Sancho. Akaba rero avuze ko bigihari kandi bigomba gukomeza icyumweru gitaha, yunganiye by'abanyamakuru ibyo byavuze mu gitondo. Ariko mu kanya gato cyane akaba mpoze nkurikirana Sole Cole Caven ndetse na Darmesh Set kuri Sky Sport, nibo bamaze gutangaza yuko bakurikije hari article babonye kuri Manchester Evening News kuri e-paper zabo. So e-paper zabo ziranahenze, by the way nabonye igura ama euro 25 ku kwezi, strike 25 by'amanyarwanda ku kwezi. Amafaranga menshi no na amafaranga menshi no. Okay, wenda harabo yafata kari make, ariko ni menshi ku kinyamakuru zishyira umwaka wose, ku kinyamakuru soma utarivuga ngo wenda uragira gute n'ibindi byose gusoma gusa, ubundi bindi by'ibiba biri hagati y'10 9 ngahe, ariko no cyo twaturaje ishingiye ahubwo twavuga ko Jadon Sancho rero akaba bamaze gutangaza yuko muri iyo article ndende cyane ya Manchester Evening News harimo umunyamakuru wavuze ibintu aricyo kintu nibura twanagenderaho kuri ubu ngubu tukamenya kubera iki Man United yatinze gusinyisha Jadon Sancho. Impamvu rero yatinze kumusinyisha cyangwa se gutanga bid nyinshi n'ibiki byose, United mu mwaka wayo wa economy igira ibihembwe 4. Ubu rero igihembwe cyayo cya mbere kizarangira ku itariki ya 31 z'uku kwezi kwa 9, n'ubwa kwa gatatu w'iki cyumweru giye kuza. So ku itariki ya 31 rero z'uku kwezi nibwo igihembwe cyawo kizakirangiye. Bifuzaga rero ko bamugura mu gihembwe cya kabiri cy'ubukungu bwabo. Akaba rero umunyamakuru abantu bose bavuze ati ibintu yavuze nibyo bifite rezo, niyo mpamvu United icyumweru gitari bwishaka gutanga bid. Bakaba bavuga ati irashaka guhita ibishyiramo muri raporo z'igihembwe cya kabiri cy'ubukungu bwayo. So reka tutegeze turebe rero aho ibintu byerekeza, ngayo aragezweho kuri Jadon Sancho. Reka rero dukomeze kuri Luis Suarez, akaba nawe yamaze kugera mu ikipe ya Atletico Madrid, medical yarangiye neza cyane, hanyuma aranerekanwa, akaba azambara nimero 9 mu mugongo. Hanyuma ikindi nuko yageze ku myitozo ndetse banamwakira neza cyane bagenzi be. Mu by'ukuri urabona kuntu bakira rero bakubita utuntu mu mugongo, ubona kari hatari cyane rero. Ngaye nguko rero tayari Luis Suarez mu ikipe ya Atletico Madrid, imyaka 2, akazishyurwa miliyoni 6 z'amayero mu ikipe ya FC Barcelona, kareba bazaba bamutangaho rero kwa ikipe ya Atletico de Madrid. Twikomereza reka tunyire kuri Alvaro Morata, akaba nawe yamaze kugera mu ikipe ya Juventus tayari, byose byararangiye. Hanyuma azambara nimero 9 mu mugongo, nayo bakaba bamaze kuyerekana. Anako kandi tuvuga ibyo ma nimero, ikipe ya FC Barcelona rero ikaba yahaye Philippe Coutinho kuzambara nimero 14 mu mugongo, akariyo rero nimero azambara. Tukivuga ikipe ya FC Barcelona ikaba kandi irimo gushakwamo umusore witwa Samuel Umtiti, Olympique Lyonnais ikaba ishaka guteramo, ikaba ko rero yafata uyu musore ikamutwara affaire suivre. Hanyuma reka dukubitire i Paris Saint-Germain ikaba itangiye ibiganiro n'abahagarariye Angel Di Maria kureba ko bamwongera amasezerano. Reka turebe rero nimba bizacamo akayongera. Dukubitiye mu Butaliyani akaba Mario Balotelli rero yatangiye kuvugana n'ikipe ya Genoa yo mu gihugu cy'Ubutaliyani, ikaba ireba ko yamufata nkuko
nk'uko La Gazzetta dello Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani iri kubitangaza. Hanyuma Douglas Costa ngo naramuka avuye mu ikipe ya Juventus barashaka kumusinyisha Federico Chiesa w'ikipe ya Fiorentina. Anako kandi twekeze mu ikipe ya Fenerbahce ikaba yamaze gukonfirima Mbwana Ali Samata ari nako kandi yamaze kwemeza yuko bamutijwe n'ikipe ya Aston Villa sezimwe, hanyuma harimo obligation yo kuzamugura kuri miliyoni 6 z'amapaundi umwaka utaha. Hari nako kandi Diego Godin yamaze kwerekanwa mu ikipe ya Cagliari ava mu ikipe ya Inter Domira yasinye imyaka 3 tayari. Sampdoria kandi ikaba yamaze gusinyisha Antonio Candreva ku butizanyo, hanyuma bakazamutwara mu buryo buri permanent kuri miliyoni 2,500 by'amapaundi. Rero Antonio Candreva amaze kuva mu ikipe ya Inter Domira ajya muri Sampdoria kwa Claudio Ranieri. Manchester City ikaba yatangiye kugerageza kuri Ruben Diaz w'ikipe ya Benfica, akaba rero ikipe ya Man City irifuza gutanga Nicolas Otamendi muri deal, akaba uyu musore rero bari kumwevariwa kuri transfer akavuga ko ari hagati ya 30 na 35 z'amayero. Reka turebe City nimba iri buze kuza kubona Ruben Diaz, ari nako kandi rikomeje no kugenda igerageza kuri Jules Koundé. Arsenal haravugwamo iki mu kanya gatoya cyane, abanyamakuru ba Telefoot mu gihugu cy'Ubufaransa bakamaze gutangaza yuko Oussem Aouar akaba Arsenal yamaze gutanga bid ya mbere. Bid rero yamaze gutanga akaba ari miliyoni 40 z'amayero, akaba rero ikipe Olympique Lyonnais dutegereje kureba nimba amafaranga izayemera. Anako kandi umunyamakuru wa Telefoot rero anamaze no gukonfirima yuko Oussem Aouar yamaze kumvikana n'ikipe ya Arsenal, hanyuma Lyon igomba kwicara ikaganira n'ikipe ya Arsenal. Negotiation ni cyumweru gitaha. Bisa nkaho rero ibya Thomas Partey biri kugenda byanga nyuma ko hari n'amakuru kuvuga ko ikipe ya Atletico Madrid yamaze kumvisha Thomas Partey kagomba kuyigumamo. Ubwo rero na mafere gukurikirana cyane, ariko ni nkunuza cyane ku baganazi kameme. Tukivuga Arsenal kandi Shokodran Mustafi umwagenti we akayatangiye kuvugana n'ikipe ya Lazio Roma kureba ko yayerekezamo. Reka turinde turebe aho byerekeza. Socrates Papastathopoulos nawe akaba ari mu nzira zerekeza mu ikipe ya Napoli rwose, ngo utuntu dutoya ndiko dusigaye rero kugira ngo barangizanye deal rwose icyumweru gitaha nawe ngo igomba kuba irangira. Tunyuze mu ikipe ya Liverpool, mutoza Jurgen Klopp akamaze gukonfirma yuko Jordan Henderson azasima match ya Arsenal ku munsi wo kuwa mbere. Anako kandi ikipe ya Sheffield United niyo abandi bose gushaka Liam Brewster rero kumukura mu ikipe ya Liverpool mwataka mutoya. Aston Villa, Brighton, Palace zose zikaba zikiri hafi aho ngaho zikimutegereje nawe kurako zamusinyisha. Ricardo Pereira akaba ari umusore w'ikipe ya Leicester City, akaba rero yaravunitse mu kwezi kwa mbere, mu by'ukuri yarataraga mu myitozo, rero umunsi yagarutse imyitozo kwa ikipe ya Leicester City. Ni inkuru nziza cyane kabisa ya hatari. Reka rero dusoreze kuri iyi nkumbi cyane ku bafana b'ikipe ya Manchester City. Akaba Gabriel Jesus yavunitse, akaba ku munsi wo kwa mbere agize akabazo gatoya cyane k'imvune kuri match ya Wolves. Hanyuma akaba rero na Kunagwero yaravunitse, murabizi amaze igihe kirekire hanze yanabazwe mu kwezi kwa gatandatu, aragaruka vuba yatangiye imyitozo ku giti cye, ariko biragoye cyane ko yakina muri izi match zo kuri weekend. Akaba rero Aguero, Okun, Gabriel Jesus ntabahari. Ubwo Man City izakoresha umwana muto yo muri academy y'imyaka 17 rero n'abatsindiye igitego nimugoroba, akaba Liam Delap akariwe bazaba bakoresha rero kuri attaque cyangwa se option kwashyira Raheem Sterling on verra ibyo Pepe azakora. Les amis, ibi byiza cyane rero, Imana ibarinde mukoze kugira weekend nziza cyane.